Tisuće ljudi u jednoj povorci ponosa. 12. Zagreb Pride najveći je dosad. Sudionici kažu koračamo u ime svake obitelji. Teško nam je bilo ovo vrijeme. Zaista nam je bilo teško, ali mislim da je ovo ohrabrenje, da nismo sami. A ljudi, nemojte podržavati podjelu i diskriminaciju, nego dođite na Pride i podržite sve obitelji. Ovo je zemlja za sve nas. Poruka je da nas ima i da se volimo i da smo sretni zbog toga. Ja sam presretna, pogotovo danas, ovo mi je najdraži dan u godini. Sudionici povorke pozvali su na zajedničku borbu za jednakopravnost i puna građanska i ljudska prava. Ne znam zašto ljudima smeta to da se netko voli. Sve osobe koje plaćaju porez trebaju dobiti jednaka prava i jednaku usluge i servis države. Dakle, došla sam podržati manjine u Hrvatskoj, zato što mislim da su diskriminirani od strane udruge U ime obitelji. I mislim da je to nevjerojatno da se to događa 2013. godine. Karli i Mileni, ovo je prvi zajednički Pride, a poruka je jasna. Pokazati koji su naši zahtjevi spram ove države i spram ove vlade i vjerujemo da je ona u stanju i spremna i to i prepoznati. Prepoznala je potpredsjednica vlade Vesna Pusić koja je nakon Splita podržala i Zagrebački Pride. Niko se ne mora bojati, u ovoj zemlji će prava manjina i građanska i ljudska prava biti zagarantirana svima i mogu biti samo unapređivana, nikako smanjivana. I supruga premijera Milanovića osobno je došla pružiti podršku. Naprosto sam isprovocirana. Do te mjere, zapravo cijelom ovom situacijom sam isprovocirana do te mjere da sam odlučila doći i pružiti podršku. Zapravo pružiti podršku jednom principu dobra. A podrška je stigla i od slučajnih prolaznika. Na trgu Bana Jelačića homofobnih scena koje su godinama pratile Pride nije bilo. Pa ništa, evo, super, neka. Vi ste promatrač? Da, slučajni, ali podržavam ih definitivno. Pa nemam ništa protiv, to je demokracija. Ja sam lani bila u povorci, ali nisam, zaboravila sam da je 15.6. Bila sam, pa ja njih podržavam. Mislim da je to odlično, dajem punu podršku, kao što vidite. Povorka se zaustavila na zagrebačkom Zrinjevcu, a već i tradicionalno su odabrani homofobi Homo Friend godine. Nagradu za Homo Frienda godine dobiva Mile Kekin. Za homofoba godine izabran je prvi među nejednakima, ali smo mu zato jako zahvalni što nas je okupio ove godine u ovoliko broju, a to je Josip Bozanić. Najveću povorku do sada osiguravalo je puno manje policajaca nego prethodnih godina. Potporu jednakosti dobili su i od veselih zagrebačkih svatova.